Torrent je po pričakovanjih za novega predsednika vlade predlagal nekdanjega katalonskega voditelja Carla Puigdemonta, ki je že pred imenovanjem izrazil prepričanje, da lahko Katalonijo vodi tudi iz tujine. Despite Madrid's threats, soon we will form a new government. And it is time to negotiate. It's time to end the repression and find a political solution for Catalonia. No a penal solution, a political one for Catalonia. Odločitev predsednika katalonskega parlamenta so že pokomentirali v opoziciji, kjer so prepričani, da Puigdemont ne bo dobil nove priložnosti. No podemos permitir que una persona que está huida de la justicia en otro país, que además no ha dado la cara ante los jueces y que se presenta a las elecciones con las siglas de Convergencia Democrática de Cataluña, que acaba de ser condenada a pagar 6,6 millones de euros, sea el presidente de los catalanes. Lahko pa izgnani katalonski voditelj računa na podporo ljudstva. Na ulicah Barcelone so scenariju, da bi se Puigdemont vrnil na čelo vlade, večinoma naklonjeni. Para poder tirar adelante la Generalitat ahora, en este momento, y se puede restablecer todo, y se tiene que hacer desde Bélgica, yo no le veo el problema. Pero pienso que tendría que ser desde aquí y con todas las garantías. Penso i voldria és que el president pogués venir aquí a Catalunya amb totes les garanties, perquè aquest senyor no ha fet absolutament cap delicte per estar com està. Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je sicer že pisal španskemu premijeju Mariano Rajoyu in ga povabil na pogovore o prihodnosti Katalonije.